fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park, pot. Aduh, kebun kau. Anter, ngawinan si itu. Mangkaning sesono-sono. Gusti, no aduh. Lumayan, imam merenang mahi, jangan mayar ipekah. Baik, kebun kacangnya. Kabayan duit lah. Salah lubur. Salah lubur apa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti mana kabayan? Di kebun itu kebun kacang. Oh, berenter panen. Ya alhamdulillah panen nama. Oh, syukur. Tereh panen mah. Gitu. Tereh berhasil merenya. Nih kan labah. Man. Saha itu teh? Si Neng Sari itu. Oh, Neng Sari itu. Nih kan eta awewe-nya. Kulitna bodas. Aduh, bibirna beureum. Irungna bangir. Pokokna mah. Ulan lah. Iteng. Kamu ngajak ke Sukabumi? gue kurang tahu. Yang mau nyawa? Ada tuh, lagi makan ya. Makan. Panggil. Mod! Ya. Mod! Ya. Ini. Ya. Ada apa, Bos? Duduk. Duduk. Ada apa? Udah lama datang. Waduh, ada apa, Bos? Panggil. Kemarin kan lu mau ngajak ke Sukabumi? Iya, rencana kita kenalan, namanya si Item. Gua kebetulan kenal sama ibu bapaknya, si Abang sama si Amel. Serius gak nih? Aslinya gua bro, asli bener enak sekali tempatnya. Bukan begitu. Nah, Si itu gimana? si Item. Itu siapa itu Item? Kalau bos lihat si Item, mantap. Bodinya, waduh, hai. Awas lu bohong. Asli, gua cari pokoknya bos pasti kelopak dah kalau. Akang teh sono ka itu. Udah salami-lami. Nah, gitu kan. Si Abang kenapa galak? Kan? Akang mah dipaju nanya. Gimana nih bos kalau kita ke Sukabumi? Panggil udah, kita ke Sukabumi aja. Gue diajakin nggak? Diajakin tuh kan? Langsung diajakin lah, kita ke Sukabumi sekalian ya kan? Lihat kemana? Ceweknya hitam. Nah, aja tuh. Berangkat tuh. Ada, oke. Berangkat? Siap. Oke lah. Mending nyanguh heula kitu. Di sisi ambu teh acan yang
depan nih mau nyampe nih udah belok kiri tuh sana. Belok kiri. Ki, berapa dikit Ki, belok kiri ya. Ya, pokoknya enak lah Sukabumi bos. Nah, gue dijamin ku anak, ku sayangnya. Ya. Coba orang asaan nih cai haus. Coba teh. Jamu malinti tadi udah bawa teh. Heeh, si Abu teh nyeri cangkeng. Oh. Enak ke mana tuh ayeuna? Kuih we Abah. Hah? Teganya. Oh, kade di jalannya aya si kabayan si berkokok. Nah, kade. Abah. Kade. Ya Allah, alhamdulillah bapak senang kita. Gusti doaku. Mana akan teh? Akang mah biasa we itu nih ngeliat kita. Biasa ngobrol kita. Nek ayo. Kali di tuan itu ngisin kabayan. Ambo. Kamana ya si Iteng di Neang. Balik encan. Abang tadi kali nganteran ke Abah? Tapi can geus balik encan ka dieu. Can. Mana? Mana atuh eta budak Wah, jeung si teh? berkokok tah di ditu papangi. Di mana Abah? Berkokok ontohon di situ tuh jeung si Jeung kabayang meureun. Nah, atuh. Iya deui si Amu dicicing we di. Mama aku pada tanya, aku atuh kita tadi oge. Abah hayang daang oge teh nitah budak. Nyong budak besok jeung si kabayang. Itu mending orang ini cuy tong di dia. Jadi dia mah sieun si Abah bahasa kan ningali kacang kakang. Hayu atuh kan. Susul atuh Abah, aku makan nahar cai deui. Oh, si Abah capek ge nitah dikasih Abah. Oh, kan kajen. Abah bisa papangi jeung Kemana isi Iteng teh? Wayah kiwarim ni can balik keneh. Aduh, kulila eta budak. Kita naik atuh ka luhur tong di dinya itu. Ih, pindah ayo. Lumpangan berenang naik itu sono ya Allah Gusti. Ari si Iteng.